Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haga arpho tere ubanay no pra arhajar arpho ar ka KSU West Khas Hills District Unit kalapanong ya kajingle akmen Advanced Christmas barki khana school ki bashem janjar shem lanon ya ka baka KSU kala kershan school haringkat barki nong kershan ya ka balapanong ya kajingya lang hakike Vani Hall Nongstan West Khas Hills District. Hagate kasingi na loro samla Wilbest Wanyang Education Secretary KSU West Khas Hills District Unit komunong penyat. Ya kajingya lang ladon lang ru kinongkit kam ka KSU West Khas Hills District Unit bakantop yo samla John Fisher Nongsiang President KSU West Khas Hills District Unit samla Franklin Royce Yong General Secretary KSU West Khas Hills District Unit kinong senran yaki hebrin kibaka KSU Kalakershan School Kinongkit kam ka KSU CEC bagantop yo samla Raymond Kharjana Education Secretary KSU CEC kumukongsan bat kiwei. Hasil district unit nin wat unyu kiek da jingej kam ba kani kesenjam ba shim da district kanang yai kersoi ba kanang yai kiu ha kislam di Penangwan. Hagoi kesni daga jingker khu jong mana jrong tin sapoi ha kardan lani kalong yi ngajong pi ka sapoi pat ha kata ka benta ba kala pat banai ka jingrap ya kiwi pat ki para breu ki para do prasna de sasisien nga ai kuplei ya ka KSU West Khas Hills District Unit ka ba wala kadang de senjam ka ba ka manikong nangin skam ba ni senjam ibarit insa in kersoi nakapra kan kelas kaprapo kan kelas kapraspa kat barangnya si por ka jikit pok ruyang ru kan let sini ki hab balen ba idang la patristom bat aksdam gonwan gila panwara kata kanam buram pamtang ya yang kesem ya di andre ya keseng bagari bekerja dulu ibu we ban petlam kun swat yaki kun kihap kibaret kibatang dehok banyo banlech school kibaper hanrei kibe kenduk jeng kibakalat kekang makata yo meni kenduk ni sini snow kemen sibun banyo banyang ini kepuar bansaki ya kebukum kini ka program nomor kini kadai boi na kibanta kibakong santam na kibanta bantai ya kari bekerja berreu kaki siu hot ke syakri bubun ki benta hak agajing syakri jokai kerja berreu hanrei kam klek pade ya kani ke benta bekongsan mat ketakelong bantai bakpuli putih mat bendam ya kepuli putih kabalong ke atiar ke baklentam bantai ya kari bekerja berreu apa perlu man bay bisa nanti kita di samla balik ban let pitching for Delhi te kini bakasan isu galat akipor walada lemba terpeng ki ba lum jongseng andre ngala ban le lemba ke jingra ki riu lemba betul kam betul sem ban IT menira lang ya sen akiliang betar te namun kam sibun mengkere ki baro andre suwana ikubre kerpang ki hab ki baret maka saya ki isu sala mengkersan bertilale bah cikade lembaga jing pas yupi kare ke jing job jongi nama lada tim pas kapang ba aklang jongi nim nampoi CCA kan poi kalau we jong pi kam tabe kan satu tre ke jing pas yupi tena ai musim shu yagi beginang tre kamha beginang yang erap kamha shu yupi kaum Islam bamenta nak neng jungi hi ini kerjaan pi pagjin kam di mamang kasih kaptam isnom ban tundam ba ki pa kimla ban school ikun andala pas kelas 3 kelas 4 kimla shuban kha nomor ba isnom kidan ki school hadu kelas 3 kelas 4 kelas 5 dan untuk haban kha sahui pati jakate kalau kecil bakhawi ki pa ba niru ni ban nitip ki bahi kisam jungi ki ndukum kita te
abang la pas kelas 4 kelas 5 kim la syu ya ban itla ban ya la ki kesem man nama kmi paro kya ban bela tigalong ji et bok sa kan tam e be ha ban wai ke yin ki ha ban sim ki ha ban wai yin ki ha ban pulut ka bang kadi ban ta te ka pengkut no ke ji tu kata ke ji puli wala da kilo ki start re ke jingduk hayi kesem ka khanglat ibat kin hikmat jungi ikran be teng yang babun lagi happy birthday jungi isam jungi kita sekolah mati jaitu tinggal ni kapan iba kin hikmat jungi pun ki pamdan ka kecikit kli khatam ta ka jingpuli khatam ratin khong ke jingduk khatam ke jingpuli pat kentiu isam jungi berkam ya ke jing start begini kami jam nai jadi man tahu kita tilti kum no ban yo kalat kamtam gilong ye baduk bakin poi sejengai dari kiran bin ban tekani ketui bakin ong pat jongi bongi ki kuatang ban kamai lade ban putru yang i kap baret bega sengki suhi kam julong ta kayeng norem pat katrei lengba ki kap ki